dida moj, ode mi je zima, daj mi kavan svoj. Dida moj. Čudan san sam uznio. Moram s nekim to podijeliti. Podijeli sa mnom, Miguel. Slušaj, sve ću ti ispričati što sam sinoć sanjao. Probudio sam se u znoju. Čudan je to bio san. Mora da nešto govori. Ti ćeš mi znati pomoći i reći što to znači. Što mi to moja podsvijest govori? Eto, jesam ti sad sve rekao, Miguel. Ti si Miguel. Pedro. Stvarno čudan san, Miguel. Što li znači? Pa jasno što znači. Nedjelja. Vrijeme je za utakmicu. Dobio sam! Dobio sam! Papa! Dida moj, dida moj. Nije to san. San to nije, dida moj. Pokopaj se. No ti i dalje šutiš. Da. Šutnja je zlato, Pedro. No mene zanima neko drugo zlato. O tome možemo govoriti. Sad više ne šutim. Dogovorimo se. Munda je otac. Dragi Mundo, dida me je naučio neke pokrete kako da se odbranim od one dvojice nasilnika. Na tebi ću ih isprobati i uvježbati se. Oprosti, Edmundo, malo će boljeti. Edmundo. Pedro, pozvala sam te na 8, ali moramo biti pažljivi. Moj muž barata sa nekakvim paranormalnim sposobnostima. Da. Ne. On zna glavu ostaviti negdje da promatra o čemu se radi. To je već jedan put napravio kad smo išli u kino. Dolores mi amores. Si? Gdje si bila? Govori! Znam koje su tvoje namjere. Odakle ti novi pokreti? Naučio me dida. Sad ćeš dobiti. Stari! Oprosti, Dolores! Amore, stralja! Ubit ću te! Ko si ti? Ja sam svoga dide, brat! Ti mi je sreći! Ne! Prokletnice! Dolores! Dobar dan. Doktore, dobar dan. Gdje je moj Miguel? Tu je. Gdje? Smjestili smo ga u najbolju sobu u bolnici. U najbolju sobu. Da. Kako mu je stanje, doktore? Pa s obzirom da Miguel zaslužuje najbolje, nije mu najbolje. Doktore, znate što sam mislila? On me uvijek volio vidjeti sa dugom, bujnom, crnom kosom. Ako bi mogli ikako da mi pomognete da se ta
vrati moja ta stara prirodna kosa, jer malo sam se skratila zbog trudnoće da djetetu ne upada u oči. Nema problema. Riješit ćemo to u sekundicu. Dođite samo u hipobaričnu terapiju. Hvala. Pričekajte tu, molim vas. Kako to? Super ste, doktore. Iako sam potrošio pola šprice na vas. Mislim da će biti zahvalno. Super ste ovo izveli, a super. Sviđa vam se? Super, daj mi neku injekciju, ode u glavu. Ajde, idemo, di je doktore, pokažite mi, molim vas. Vidim da ste uzbuđeni, pričate Kako ne bi bila ushitreno. uzbuđena, pa ja sam ga nogom tutnila dole nisu u liticu. Dolores, morate biti svjesni da smo morali napraviti par ozbiljnih operacijskih zahvata na njemu. Dobro? Morali smo amputirati nekoliko dijelova tijela. Hey, Drip, see that?